Uprkos tome, činjenici da je moderni turizam osvojio skoro sve zemlje sveta i turistima priuštaju zadovoljstvo, putovanja, čak i u najzabačenije kraje planeti, Sirija je ipak nešto drugo. Da, zbog svoje političko-bezbednosne situacije bila je izvan turističkih tokova. Međutim, ta država više nije nepoznata svetu. Manifestacija Put svile predstavlja Siriju na jedan potpuno drugačiji način od onoga što se očekuje. Kako je ova godina u Damasku, bolje reći u pravoj pustinji, gde je proveo noć, reće nam Nebojša Kotlajić, moj kolega, koji je sa snimateljem Zoranom Škrbićem za emisiju o Siriji dobio prvu nagradu, da vas podsjetim, na prethodnom festivalu. Dobro jutro. Dobro jutro, Nebojša. Dobro jutro, Jovana, dobro jutro, Srđane. Kako je ovde? Ovde je lepo, toplo, 30 stepeni, a kažu mi da je tamo hladnjikavo i da pada kiša. Da, ovde još uvek, ja mislim da ne pada kiša, ali počinje da bude hladnjikavo od ove nedelje, 14 stepeni, tako da ćeš videti kako će ti biti sa tih 30 kad se budeš vratio za 2 dana na 3, ali nećemo o tome u programu. Dakle, Put svile, koliko učesnika ima na ovogodišnjem festivalu? Ove godine se u Siriji okupilo oko 300 novinara iz 35 zemalja, iz Amerike, Evrope, dalekog i bliskog istoka, stiglo je oko 3000 učesnika. Inače, ovogodišnji 8. međunarodni festival Put svile organizuje Ministarstvo turizma Sirijske Arapske Republike, počeo je 9. i trajeće do kraja ove nedelje. Dobro, recimo, šta je cilj ovog festivala? Koliko je u stvari to konstantno prisustvo naše ekipe tamo neko doprinelo saradnji, ukupnoj saradnji Srbije i Sirije? Može tako se kaže? Doprinole u svakom slučaju može da se kaže. Ministar turizma Sirije Sadl Al-Kala bio je u februaru na sajmu turizma u Beogradu i tada je potpisan ugovor između njihovog i našeg ministarstva turizma o saradnji turističkih agencija, što je razlog da je ove godine u srpskoj delegaciji i predstavnik jedne srpske turističke agencije i radi se upravo, kako to turistički radnici kažu, selektovanju kapaciteta i osmišljavanju ture, a inače ture su krenule još pre 2 godine kada smo mi prvi put bili ovde i to u organizaciji Jute i još nekih velikih agencija. Jer podatak koji smo čuli pre neki dan u vladi Sirije jeste da je objavljeno posle prošlogodišnjeg festivala oko 27.000 tekstova na engleskom i 130.000 tekstova na arapskom jeziku i bilo nam je jako prijatno na svečanom otvaranju kada smo videli inserte iz našeg jutarnjeg programa koji su prikazani kao jedna slika šta to svet misli i o Siriji i šta su to novinari elektronskih medija videli u ovoj bliskoistočnoj zemlji. Osim toga što obilazimo brojne lokalitete i istorijska mesta poput Damaska koji je star 5000 godina, oaze Palmira koja se nalazi u sirijskoj pustinji, mi smo svakako u konkurenciji i ove godine da dobijemo neku od nagrada ovog ministarstva. Mi smo noć, kao što je Jovana rekla, proveli u pustinji sa beduinima, a ovoga jutra krećemo u neke druge gradove, od kojih je najpoznatiji Hama. To je onaj grad gde imaju veliki točkovi koji izvlače vodu ispod nivoa zemlje kako bi se navodnjavao grad i jednostavno Sirija je jedna zemlja koja se otvara prema svetu, imaju neke planove, otvoreni su za svaki vid saradnje, a ovde susrećete vrlo prijatne ljude koji govore engleski jezik. Jednostavno to je jedno potpuno novo lice Sirije. Dobro, ne vraćaj se bez prve nagrade. Hvala, Nebojša Kotlajić uživo. Dobro, hvala, vidimo se krajem nedelja, tada kreću i reportaže iz bliskoistočne zemlje. Hvala još jednom i pozdrav. Hvala, Nebojša. Govorimo sada o flamenku